Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Filip, a vi gledate moj kanal. A ovo to je moj intro. Uglavnom, nije mi bilo dugo, nakon 3 tjedna sam došao, snimio video, evo sad upravo gledate taj video. I sigurno se pitate zašto imam to crno pod očima, vjerovatno se vidi. Nisam dakle, nego još jedan specijal pripremamo i bile su probe. Uglavnom, pošto po naslovu vidite o čemu se radi u ovom novom videu, vjerovatno čekate da krenem na video, jer u videu se radi reakcija na Elizabetinu pjesmu. Znači, YouTube kraljica izašla je prije jednog dana. Ja još uvijek nisam pogledao i čekam da snimim video, da ju pogledam i da vidim baš kakva će moja reakcija biti na taj spot i na pjesmu. Baš me, onak, čuo sam dijelove pjesme i ono, zapanjilo me. Ali hoću pogledat spot i da vi vidite moju reakciju na taj spot. Baš me zanima kako će biti moja reakcija i na spot i na cijelu pjesmu, cjelokupnu pjesmu. Znači, ajmo krenut, ajmo probat. Uglavnom, Elizabetin video je tu i samo čekam da kliknem na njega i uglavnom 5, 4, 3, 2, 1, BANG! Molim! Ok, ovom se nisam nadao, ok, koji... Šta? Ne kužim. Kak? Zakaj? Ovaj video zapis ima dobno ograničenje. To mi je jasno, ali uspio sam sve složiti i sad ćemo pogledat Elizabetinu pjesmu. Ajmo ponovo odbrajavati. 5, 4, 3, 2, 1. Aleluja, aleluja. Elizabeta, evo tebe opet. Što te danas muči? Denis, Kokiću, Denis. Elizabeta, pričali smo o ovome, ja nisam tvoj Kokić, ja sam tvoj doktor. Ispričavam se, Kokić, ne čuješ, a? Što te točno u vezi Denisa muči? Ma nije samo Denis, Kokić, mene ti živcira cijeli džombus, iskreno. Znači opet smo na tome. Elizabeta, kad ćeš shvatiti, ti nisi slavna. Molim. Ja vas lipo molim, nemojte mi tako, kad bi samo znali koliko ja fanova imam. Koliko fanova imaš? Jako puno. Previše. Više nego ča bi danas Isus godin imal. Ali opet ne više nego ča sam ja noge širila. Ali svejedno, jako puno. Elizabeta, u ovoj ustanovi je zabranjeno pušenje. Oprosti, Kokić. Što je u tvojoj glavi trenutno? Mozak, kako misliš? Ajme meni, okej, mozak i što još, o čemu razmišljaš, jesi li preboljela Filipa? Joj, molim te, plakala sam i otplakala. Ja sam jaka i neovisna žena, ne treba meni niko. Malo mi fali njegov pupak i njegovo plavo oko, ali dobro sam. Našla sam ja nekog drugog. A ja? Ova lijepo, a koga si našla? Sebe. Sad već pričamo, uđemo malo dublje u tvoje misli. Što je trenutno u tvojoj glavi? Elizabeta zna što znači biti slavna, jedna i jedina YouTube kraljica. Ej Kokići, ja sam došla i vrijeme je da me upoznate. Kada mi već drugi ne daju šansu, pogotovo ne džimbis. Misle si da su face, sad će oni mene čut. Bolje sam od Denisa, Bibi Andy, samo Petre ili Gerbusa. Lara mala borna, jako ljubomorna, Mašo odi doma, pusa pusa. Ajde Magic Leo, ne napravi trik i neka Marko nestane. Zajedno sa Glorion, Lazy i Secreton, samo ja da ostane. Samo ja to zaslužujem. Ja ne sanjam isti san, jer ja sam original. Elizabeta zna što znači biti slavna, jedna i jedina YouTube kraljica. A tek džumbus Instagram, kada malo hitim oko mene bude sram.
Prelož feed, oku nimalo fin, ajmo ga hakirat, to je sada in. Drame svuda oko nas, ovo je tužno, YouTube sceni hitno treba spas. U obliku rozih majica, Galaxy tajca, to sam ja, YouTube kraljica. Dobro me slušajte, ovaj spot i pjesmu šerajte. Neka pređe milijun, bilijun lajkova i pregleda. Ajde Magic Leo, ne napravi trike, neka džumbus nestane. Zajedno sa tobom, Patricijom i Emom, samo ja da ostanem. Samo ja to zaslužujem. Ja ne sanjam isti san, jer ja sam original. Elizabeta zna što znači biti slavna, jedna i jedina, YouTube kraljica. Hashtag kill. Kokići, evo to bi bilo to što se tiče spota, ja se iskreno nadam da vam se sviđa i ne zaboravite lajkati ovaj video i pretplatiti se na ovaj kanal, zato što ovaj kanal je jedini na kojem ja snimam. Vidjela sam ja kad je pjesma procurela da su neki radili lažne kanale, tako da sve to prijavite. Ja snimam samo na ovom kanalu, ako ikad i budem imala svoj kanal saznaćete to ovdje. Uglavnom veliko hvala svim youtuberima koji su sudjelovali u ovom spotu, što su me podržali, tako da podržite i vi njih. Biće vam linkovi do njihovih kanala dole u opisu. I da, kupite pjesmu, pjesma je izašla, jer znate, bilo mi ovo jako jedno skupo iskustvo, malo to snimanje spota i pjesme, jako je to skupo. Morat ću sad čirit noge da dođem opet k sebi, tako da vi to kupite, podržite me ko pravu umjetnicu, da moram još snimat spotova i pjesama. Eto, kokići, to bi bilo to. Još jedanput svakako ostavite like i pretplatite se na kanal. Bok! Brutalno. Nisam mislio da će ovaj sadržaj imati dobno ograničenje, ali ima ga. Uglavnom, spot i pjesma mi je ono, kako da... Ne znam s čim bi to uopće mogu usporediti. Ideja je predobra, ali... Znači, ovo je... Ono što sam bez teksta. Uglavnom, to je bilo to od današnjeg videa. Jer ja fakat nemam više reći. I... Ajmo. Like, share, sub, ako vam se video svidio. Ako nije, okrivite Elizabetu. Uglavnom... Ćao. Hashtag kill.